Okay, Yachia Obibia Mobibia Kwaba BPMO GH Live Studios, Ghana's number 1 in Sampanina, and I yet a sumo our no crack quine so. Na Yababa Juma, Eddie Afa Yadi Nina, Yapapa home, Alexander Sarimano, obey Juma Dempa. But I say Yadiniama 2 years. Now we are also of Alexander Sarimano, a super fantastic man. Who are dear or Brandon Wansi or be so down to earth. We need papa super fantastic guy. Na and come be or papa home. And come be or director general. Who Ashanti Regional Circles. Okay. And welcome back. Yera say oni aje penny na ye koso na ye kwa anim na bibia ewie kunimdie so. Hyeren so ema me say opanyi we de afutusem base manum bi ne de mai ho. Owura Alexander Asarimanu. Ashanti Region Circus Chairman. Ono and a team no one in Pesua so. Ono na team no otu ananka tiem. Obo edwuma pa. First of all, the entire my bona baso sa ne se papa emre bi. Me ne kra di nkomo. Emma said the name of kan o buy circus ni bia na ayemre nyina wa boa ma circus na sorry. E gina ne na so. Eno achi kra o mat city bi o outside Ghana nom ni ade a. I mean ni nyina no wa boa bi. Na wa boa ama regional circus council bi bia ekoso. Me bona baso awie na maka se ene kredru baabi na omoboa we se means pai bokwan so enu so free bo mu enye yi wa ya ade ye bona baso now yenkwa adwuma ne so Owura Alexander Asarimanu papa wo baabi a obi a me chiao na maka so nyame nhyiraw na wadwuma pa wo ye no entoa so na afutuo nsem kakra bi a uni akuma me de be ka ho nsom na emwa na enkoso Owura Asarimanu the mesri nyina etia wasesi ayeye ne dey wadaroma wo ukrom na team ne wo ye bobo nipa ma stadium director ayeye ne dey me chia wo pa but die na ayeye no yenye dey ne nipa ba stadium Owura Alexander Asarimanu obe change you styles bi kakra na ya hwese ne ma betumi asesa ana do like that ye be ne sa na you see ani nipa 15 yet say sound say dey kim face e ball sa de enye sere ma bo abaso nam so bu ade wo ye ni papa pa o ye o mama pa ye ka so bi ye o mama asantiwem che se nipa no ye nipa onfa ne yonku nipa ni agro sa na wote wo ye ni papa pa bara djuma de ba na ba enanu ya prosper na te ogum na ne modern mo form no mebra o sorry wa o boa me kai se mi hu video bi kra o call kesben nom ne ade minim say yeah any other stations now to just say prosper and freduma no nto empam no enye ni sei ena nyame aya adom ena ayeye ensibo so ntisi amunyina ma support ne kama sa ena me hu video bi sente sa na ade ache me ba no kra wom ene sanya no ne hia me de hia me pa ne say prosper that time a resource o ma ija ne kwan dia ena Owura Alexander Asarimanu enkwala bi sha ase atwere niema fans bi sha ase atwere niema fans bi sha ase kan sem bi say saa de ene won so se resource ma fans ma stadium ntu so be ye won so be dey media me pawasa me judi so betimi aye adwuma na mana akoso director tenase ene Owura K5 na obensa chiramo ne chairman Solomon ni omom ka bia wom da menyamo tenase na mo brainstorm se plan bi mpo na mo de beba ama second round ya least baba ya raye makakra ni atimi aboa na yatimi anye sika kakra a support team na megiri se bebo ye pa de osu na niwa e wo se Ghana football na sibo so aye bibio ho na mom yanso ye die a ena beboa me nka ma team foforo na mo me kama sante Kotoko masam tenten ene kwan a me kwan nyina ne se Kotoko be yi na opimso na se tu enkoye adeso anko amo no nko a se nipa ba stadium kakra megiri se me warehemu se ebeyi nana komu adeso kakra
na boama adakwaja ache AJ project na opeso oyo ema ya adonfo bi nso peso mo boa no na oye maye no etimi aye ntentem na boa yie pa enam se be queen di fatana e fatana kono enye dami ase na oto ebube eni nsemhunu bebia nti director se Kotoko din be fatano a na ya kase e team papa ya wo ye circus panyi da no e na ebe ya inya infrastructure beboa the infrastructure no so ekobase na ese isi kani nyina ye bibia abra nipa master stadium a na e ha adwen kakra nti atiefo ene adofo ye do ru Alexander Sarimenu to screen so e bo na ba so na mu ya sa aka kire ne se e ma na ntinda on sorry waka na omo adwumaden se strategy bi na de beba se fan bi obeba bia ebia say ni enso plan bi say t-shirt bi urema de be ma free and now something like that. I think there is a solution. Ura Alexander Sarimenu, I trust you. But manen adie bia manen nye say ye pon ball na open tema ba be post match analysis there be. Bloggers na be YouTube no doso. They bia no anim edaha. They bia na Chama Alexander Sarimenu after the game they can any after the game they can any Panama stadium there. That on kan ho and also anywhere Juma kese ba akopa. Call mandate. Apart from say moye empire ball me ball abaso wo ho eboa say team ni bedi nkonim spiritual mo ye be fortify no. Em say dey ba kon so a minim dey I stand to be corrected. Ani dey ni ahobrase kwan so. And it say mandate no be boa ma nipa ba stadium. Na team na fa na ntuma apade afra. Say ofofafo bi na di team na chi e na enya attractive for them bi ma. Womi enya bibi say symposium bi na ye be secondary schools binum. Director team you odo kwan so na me ne odo kasa because me pewasem me ta na udi nkomo. Si ye be ko secondary school binum ni ade ni akoye awareness bia na match day bi kra no yakosrew ni atwom abegu home and I'm just trying to say something na aboa ama bibia wie pay I think say corporate bodies bi na say director me dey make bibia de ye wo no afa and as I say no mbekọ na kra na ni ombeto ticket ni bia me ache ama various schools say the American secondary school for bia na say tertiary for bi no ma behwe ball ni free amaya em say no mo mbehye nkran and say be atum say e ma mo ba o de be ma du achi ba o be wura mu free and now be 50% na be ma na tua full money na let's do something mo company for meeting na mo nye bibi emre bi na Alexander Sarimenu udwumadi a wudie director na chairman yantachi yes do mu nyina ye bi pen no mo that time na bloggers ni YouTubers no so sa nti no masom dwu o mo bi of Garden City Radio na Kotoko ni nyina Kotoko match promotion na wo dia fe na be serve YouTube for yi nyina content YouTube for so mo listeners bebre abrochifo nso ma park nti to the detriment of local radio stations na ehonom na ofafo na ewato nsu ofafo na ewaso ase ofafo na ewojuso ofafo na ewo nyamransa nkwanta ofafo na ewachichi tie no bokwa anom ni ade no waja wo mu na wo serve YouTube for ofafo na bokwa no de omu ni YouTube channel anaso omu ni YouTube app ni bi kra wo mu phone so into of Alexander Sarimenu susu twen ejina ho twen bloggers na YouTube na omu de bi omu create content fa ho omu no ye video no adoso tenase ono mpanyifo mu brainstorming na munya niema bi abema team na ya attractive na emafo eba no adi team na chi millennium genzi fo no so make count fo no na ni akire bi omu ko stadium odi as a promotion bi kra mu anya no next 2-3 matches say oba bi a oba o ne bema beba stadium no say 10 cd obetua 5 cd bema no enso betua 10 cd odi emoka 5 cd pe I think say no ye chairman enyumre de na anumre awia no pay de na enchia enam de ma say oh yeah adwuma na emom sore waka na eboa ema bibia anwi pay ya nto aba ma say da bia YouTubers no ena no emunye interview Prosper de kwachewa ye ka si empam no na yenso ye inipa ma stadium no so ye hwan mo adwuma Prosper adwuma me sure say nke ebeka players ne modern mo na akofo man nke ebeka omo hyema ye Prosper bought nice football otumfo support team ni maye na chese ne circus mpanyimfo
and yama kwache kakra and now read YouTube no mo kofie kotena ho na mo hwe bia ya na mo amofra mo trend ya na mo pe trend no nko a na mo pa na menka say mo ni YouTubers bia anye interview no, but what I'm trying to say is most of the YouTubers and customers no they live far away from Babaya Sports Stadium. Omumba Stadium, Omuwa Quento, most of them, with all due respect. And it's apart from say we are YouTubers, no, we know we are interview, no. It's good. I'm not saying stop. But they make sure and they say re-strategize. One strategy about among Crawford don't so Mbeba Stadium. Because there was a time na obi mpo nim se ba Kotoko elbow home match Babayara. A hard drink. Meanwhile, na match day. Inti da dia na moye. Mo be han grobi sound system agu kia mu anenam krom. That time of kwajunya ntachi as do time no. Every Saturday, me the biade be che kwaseda me abobo no mko float. Home match biom ko float. No more twisama no more. At least it creates awareness. Of how the akwa YouTube no nkwa na boys ni interview. And the interview no cry asem kakra. Ya asem kakra. No bia frewa obia. No bia frewa na kasa. Obia frewa na kasa sa ne de ha dwene. Minim so ye ni papa wo ye good. And na won pese obi benya ho asem bone aka. Ba tomre bi atwetwe ho kakra na asem kakra. Na men kan sa. Wo ye Kotoko team kase chairman yo. Wo nya ni pa ato a. Nti mesrew. Hwe oni ma bi ye. Na ani die ni ahobrase kwan so. Afutuo nsem kakra na meka samano achi abe afum kakra fa cheme enya ni da ho na mmom se ye bebu odimpa na adwuma na ya kono na nkrofo ati wachi ni akasa Alexander Sarimanu epenso eni ye sei na nipa sha ase ba stadium no ebe yefe enka achi kra director u badwuma me din kan bo abaso because spiritually ways and means boa recruitment to do hanu tum yan sign way any day tobo empire but nipa ma stadium Alexander Sarimanu no adwuma kase pa because team no won peso so what are you doing to her when impanyifo nkotena se for strategy to manim say team no won peso so also just say every home game be for the next 3 matches o pese oba bia wo de bema beba stadium bia oba bia wo de bema beba stadium bia no mumie no mo ba oba no subsidy e betel so na e betel wade bi kra t-shirt let's do something yenya bibi na mmoa e ma team no engele apart from say engele bobo papa no fans no so nkamum na nya puha na fan starting rebuilding me can rebuilding anya players no na mo yenya rebuilding towards African preparation fans no aside na making yen chassis mo stadium pay ya pace yen mom pace say ya pace say na be ya chassis na Zamalek bi Bekani bi any teams bi hyiamu a na boma and this year didn't say ya no bia be na no ka so ya qualify for Africa umbeba ya qualify for Africa umbeba enye better sa ya chwa ema enti Alexander Sarimanu me bo abaso na mo mese wo ya dwuma pa na mo adwuma ba ko na wo ya fie e na me kai wo na bibia wie nkonimdie so me sisa YouTube interviews na Dawson dodo they bia of Alexander Sarimanu ti da ha interview Kotoko company fan kasa monije fans ho too much e kamia ye se Kotoko panyi na aba ba Kotoko na ninye fans ho na penkra na ora kwasi apia so mo de omo adwomu di anwie dada aho kakane pa Kotoko panyi ni pa na ye ne chama na ne chi eda no kon ho ba hwe na penkra o ye dwuma pa na e ma team no nti mu amudi a kire no se na penkra mpe fans na penkra mpra he na mahuso akasa radio so kwasi apia mpra he na mahuso akasa radio so a na chobo ye de bia mo kire ma adwen so apimi ye kuma na ye bibio ho umie kuma pem na pemra na mi nya dede na ye bebrebe no na nipa mra stadium eno na hia second round yi afi na nkrofo bebo bribery ball afi na away teams ni do mu referee beba away teams e do mu referee mi mo team bi adin away teams no mo do mu referees e beba woto na brekum Chelsea bi no bodro afi na wo kamakom wotwa na ne obi ani ho nti owia wa wontimi nye foko dede na abeye timi shramo mo me nhase circus mpanyi for Alexander Sarimanu
let's start something. Na nipa me good stadium. Me, I know you can do it. Yes, I trust you. You are a super good man. Inti me show. Shasia wo no executives. Munye bibi mun na team no wa mo mpeso aso. Na nipa Embra Stadium. The team no efa na ntuma pa efrase na supporters su chinagia echigina pa na beboa ama team no ai pampe na gina na so te se offer ekoba jesi cement na agina na so prego te se offer kwasi pon iron rods na ai pampe na akonanim mehrewa nti enye dede ye na enye polompala enya asem bia na ese chama ado anutumbie ensem ni bi o ha ntwe nipa ma stadium and eduku ni ho ahwan na technical eduku ni kwa mpoku na be partner ni e technical offer eno nka adwuma ho why mesrawa already ani die kwan so na sisi Kotoko no kra no sisi ye bobo a efe ye bibia kama nti si ye ton amadi papa stadium there say nka ye kama o say nka easy job nti Alexander Sarimano mesra sorry waka na boa na bibia enye kama. Thank you so much so atie unua kuma me nkwada afutue yes me da CP nyame nshraw na yenhwe nim se second round we there obawo so adoto obawo so ntroa no aboa ama nipa aba stadium na nkunimdie apie. Thank you so much chairman fantastic Alexander Asarimen. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?